Tanao an Jesosy fô. Afaka miteny venao misaotra Jesosy eo. Fa afaka ny vavaka zandroany. Afaka ny deranao. Afaka nanome voninahitra anao. Afaka nanaja anao. Alléluia, alléluia, alléluia. Donc antsika tia tanana resantsika ny ray aman-drenitsika. Misaotranao zay tompo raha mbola nomenao tombo-pahasoavana indray mivory eto amin'ny toerany androany. Aoka tompo le fahasoavanao irotsaka eto ameno anay tsiraikiraiky. Tsy andeha hiaino olona tompo andianay eto fa andeha hiaino anao. Tsy hitady olona fa hitady anao. Ianao le niteny hoe zay fatra-pitady ady ahita. Hitanao Jesosy ny occupation tsiraikiraiky reo nefa dia tonga eto izy hitady anao. Mba jerevo manokana amin'ilay maso mpitiavanao izy. Aoka tompo androany maso ny famondram-ponao hitodika aminay tsiraray avy. Ary ataovy mandre anao ny fo mampananay. Ataovy mahatsapa zavatra eto amin'ny toerany ty androany. Ary mangataka mba ny rano Jesosy mandrakotra zay rehetra atao eto. Ka ninina tompo zay zavatra tsy namboleny tananao ka miaraka aminay eto androany. Foanana amin'ny anaran'i Jesosy. Aoka ny herinao fanamasinao ameno anay. Andrakotra anay. Aoka ny fitahinao fanamasinao ho amin'ny tsiraikiraiky. Ary metezy anao androany ampiteny anah tompo ampita ny afatrao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Asitsika bravo mafia. Dia samy mahazo toerana isika rehetra. Todia kely amin'ny akaikinao indray hoe agnavaka anao ane Jesosy hoe. Ataovy regniny zany, ataovy regniny agnavaka anao ane hoe Andriamanitra. Amen. Hiavaka amin'ny raha tsara anao tanito. Amen. Ary tsy maintsy miavaka ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Miaraba antsika rehetrarehetra tonga soa ary manonona ny fiadanan'ny tompo amintsika rehetrarehetra tsy ankanavaka. Engane ty fotoanandroany ty ho transformation amin'ny fiainanao ndraiky. Mba ho hisy fijoroana vavolombelona ianao après fahatongavanao ny haino lesson ty. Amen. Fa na izany na tsy zany mbola agnatiny antsika teo amin'ilay volany hoe magnavaka antsika Andriamanitra. Fa mba te hagnatoranao ndraiky zany androany hoe mila manana toe-tsaina miavaka ianao. Mila magnino ianao? Mila manana toe-tsaina miavaka. Mba fantapantanao ve zao hoe karakory qualité ny toe-tsaignao. Mba samimba mandinika elinazy dia agnaty segondra vitsy. Mba toe-tsaigna viavy karakory ninao io. Toe-tsaigna lehilahy karakory. Satria ravagna na tianao na tsy tianao fa ny toe-tsainao mamaritry fiainanao. Ny toe-tsainao mamaritry fitondrantegnanao. Ary même mareo zanakanao rehefa miteraka zany ianao aveo. Hitanao miteraka lehilahy, miteraka viavy. Zanakanao vakeo magnaraka toe-tsaignanao koa. Tsy maintsy izy mety tsy jiaby. Fa raha jerevanao zanakanao vavy na zanakanao lehilahy karaha misy hitovitovizana hely amin'ny raha ataonao io. Tsy haiko ino lenao. Jereviny antsika tsiraikiraiky. Ka olo tsy mahafantatra toe-tsainany zany rehefa olo tsy vognogno tsara be androso. Io anefa mamaritry fiaina. Dia mba mianara manomboka zao mba mandiny tegna. Magnano an'ilay antsoina hoe auto-discernement. Mba dininao hely tegnanao. Mba jerevanao hoe za ty moa zegny karakory. Lehilahy karakory, viavy karakory. Be da be ny olona mbola manana an'ilay antsoina hoe toe-tsaina déloyal. Maro manana toe-tsaina déloyal. Zany hoe tsy tia hagnaja rafitra. Misy zao toe-tsain'olo tsy magnaja rafitra. Ohatra teneny anao tokony mandeha gauche. Aha, tsy tiako zegny izy fa za droite fô. Ohatra teneninao izy hoe vono telefôny koa fa ampiangonana zegny edy tsy avako se mbola mikirigny fogna nenazy. Ohatra mba teneninao izy koa mandeha mivavaka amin'ny Ziona mba mitondrasa cahier, izy tsy tia hanoratra zegny izy. Fa sehony anao miariary mihitsy hoe je m'en fous.
Tenenao izy iry présidentanareo igny mihitsy olo tsy tiany voalohany. Tsy mahay raha zegny olo présidentanareo, tsy mahay raha présidentanay ka. Volagninao izy iry zany hony tsy zatra magnaja rafitra, ary anao raha vao tsy zatra magnaja rafitra, anao tsy sandratra zay. Anao tsy ho lasa olo maventy zay. Ilaigna ny discipline amin'ny fiaina. Toe-tsaina nefa io indiscipliné io toe-tsaina izy. Ohatra zao asaigna antsika magnatao kasiky, kofa tsisy polisy izy alatsika. Karaha le polisy regny polisy io. Everiny fa ho an'ny polisy io ikasika. Toe-tsaina. Ohatra fotsiny zao hoe misy migagné jiaby tao fa tsy tokony zaraigna. Zegny niaraka nagnano business sa, niaraka nanangana orinasa sa, niaraka nagnano activité sa. Vao mandrosondroso igny, efa mieritreritra raiky akory tao izy nde mosaviko izy mbory mato izy. Zaza raiky omagny jiaby. Toe-tsaina. Dia ny olo ratsy toe-tsaina, omenao fahefagna, amiagna vola be, amiagna agnaram-boninahitra, tsy talala raha magnanakory zany fi toe-tsaignananjy fo. Dia ny toe-tsaina vantanety na indesigna agnaty sambo mbola izy fo. Na indesigna ampitan-dranomasina mbola igny fo. Dia mba hiterity kely aloha zany hoe betsaka ny ankamaron'olo déloyal daholo. Sabe izy, zany foragna anaty lohany ko. Irira tiako azo. Dia tsy raha intsony nanomeko DG. Mba tsy volagnina zipo koa. Fa izy mila mahazo boly ao, Romaina 12:2. Dia be mieritreritra fa hoe Damaseva fogna namboariny teto. Efa nisy talohany Damaseva. Fa nisy olo. Fa nomeny agnarana hoe biby. Satria considéré hoe tsy nanana le fanan'Andriamanitra, nanana fomba fijery hafa. Mitovy amina espèce jiaby, mitovy amina biby zany izy. Toe-tsaina biby. Zay no raha tadidinao nisy fotoagna zany nametraka question zay tamin'ny Facebook hoe izovy moa or nefa ny Damaseva tsy nametry, tsy niteraka fa tsolo aroa, Kaina sy Abel. Ny vonony Kaina i Abel, dia izy raiky zany teo. Izovy zany vadiny. Satria raha vakinao Baiboly ny toy taranaka. Nanana taranaka maro be i Kaina, nisy taranaka nivoaka avy tamin'ny Kaina. Misy namaly moa tamin'izany avy tamin'ny Facebook tako hoe babakota pastera. Na metry ta babakota eky eo. Tsy babakota, tsy voay. Tsy ino, fa olo karahantsika ihany izy. Fa ny considéren'Andriamanitra. Nisy ten'Andriamanitra zao agnaty Baiboly milaza hoe rehefa hitany zanaka vavin'ny olona ozy fa tsara tarehy ny zanak'Andriamanitra. Azonao? Rehefa hitany zanaka vavin'ny olona fa tsara tarehy ny zanak'Andriamanitra dia nakavady ho azy izy. Reo olona volagnindreo re le olona manana toe-tsaigny arak'izay. Tsy dirantsika lalina moa igny zany androany. Tiako tenenina aminao ny teny Andriamanitra hoe aza manaraka ny fanaony zao tontolo zao. Te hiteny izy amin'io le olona manana toe-tsaigna tsy normal, fa tsy hoe tsy mpivavaka. Ho an'izay namonjy maraim-baovao nomaly ny teneniko. Misy olana eo za tsy mivavaka fa mino. Satria ny finoana tanjatsaigna, feon'ny fieritreretana tsara, fomba fijery positif zany ny atao hoe finoana. Fatokinany amin'ny zavatra antenaina, fanehoana zavatra tsy hita. Everitsika moa ny atao hoe mino dia le mandeha l'église isan'andro. Mitondra Baiboly, magnano amenina mafy. Mino igny apela igny. Mino ramose igny ngambany. Magnino, igny koa akondro amenina igny. Regny mora felo agneo. Amenna! Tsaigna zao zany. Mento kilazagna aminao niany, fa ny olo mino dia olo tsara toe-tsay. Olo tsara toe-tsay. Mety andeha tany koa anao, karakory moa zegny le tsara am'izy dia karakory koa le ratsy. Azaveko misimisy. Misy zao karazan'olona, tsisy raha agnaty lohany koa tsy hialogna fo. Mialogna. Ary io presque karazan'olo mba izy manana toetra karaha io.
alany anao izy koa managna raha anagnany. Tsy tiany anao koa faly. Alany anao koa tsy mangataka aminanjy. Tsy tiany anao vita mariazy. Tsy faly izy mahita anao miteraka. Ohatra zany ny ankamaron'olo. Anao mbola tsy be voka anao nivolagnany tsara be. Fa nanomboka anao nipotsiapotsiaka n'androara, na bonjour tsy teny ataonao. Satria aliny anao be voka. Fa magnino izy be voka talohako. Jaloux, toe-tsaina daholo zany. Nefa ny olo ankalainy io mitolo tegna magnisoa anazy, magnampy anazy, magnino anazy. Fa le devoly mihitsy mamorery. Le olo agnano raha tsara an-tegna ndraiky, asainy vony. De hoaizanao aveo. Toe-tsaina. Tsy misy miambigna anao miasa fa migalabogalabagna edanao. Ohatra zany zao tonga ampiasagna, fantany zao fa misy asa tokony ataony. Fa raha vao tsy ambesagna izy de fa ampiakariny ambony latabatra keby tongony. Mitondra telefony misy hira regny izy alefany mafy ebe. Nefa izy miasa. De jerevy tsara zany zao fa le orinasa iasany de fa matiantoka de. Satria ohatra izy karaha megna 50,000 asa vitany nefa valerina 2,000. De orinasa iasany io zany efa perte. De tsy ho ela orinasa io anagna difficulté. Ifindra aminazy izy lasa chômeur. Mimitotongana fogna zany le fiaina. Aveza toe-tsaina. Betsaka amitsika moa le mpivavaka hoe ataovy délivrance pasteur, roi devoly. I roagny raha agnaty talandaony akao. I raha fa fomba fijeriny. Atao miala, tedanao fonkazoko. De izay fagnovagna toe-tsaina zay ny problème atsika. Maro amitsika zao rehefa magnofa tragnon'olona. De atao mihitsy zegny raha ampaloto tragno io, ampola may agnatsovagny tompony, nefa karaha le tompony regny nagnolo ampoly io. Tsaroko revagna, za zany mba magnano témoignage aminao, mbola nagnofa tragnon'olo zay sy madame io tamin'ny fotoana, fa lokone tsara tragno io. Na olo mandalo aby gaga. Lokone de ataonay mahafinaritra satria zay mipetraka agnatiny akao. Fa tsy hoe anao zegny mipetraka amina raha ipetrahanao koa hitanao fa tsy milamigna io, avela ke fogna satria tsy raha lany aminao fantragno edy. Ianao zegny miaraka mipetraka amina médiocre avy amin'ny toe-tsaignanao fo. Fantany tsara hoe izy zany zao hiditra avakany misy godram-potika ny tokotany io. Satria hono izy mpagnofa tragno, de alohany magnala kiraro talogna fogna isika miakatra kivo. Toe-tsaina. Teneno amina akaikinao mbola toe-tsaina fotsiny. Sasany misy geste be amina moto fa ratsy toe-tsaina. Sasany mitondra katikaty mafinaritra be fa ratsy toe-tsaina. Mba imagine moa revagna nagnino anao moa iarabe io vao tsy pazinao hoditrakondro. Hoditrakondro avy nohoaninao, tsy hainao mba mikady zibo toka mitaniboala izy varianao. Toe-tsaina. Sasany mandeha taxi borosy. Io tsy tia lala misy olo mbola amin'igny ankiriry izy mandrora. Averiny tsy hitan'olo hoe mipetraka valim-pension izy. Androra be. De tsy mba agnaty lohanao hoe mitety tanagnana izy atony any mety misy olo mandeha ongotra akeo. Tsangitsangegny elina vidy billet. Iakatra Tananarivo mandrora amin'olo. Toe-tsaina. Zany amizay hoe ndesy ambavaka, ndesigna ambavaka zao, ndesigna zao. Toe-tsaignanao maloha mila miova. Matetiky ohatra zao hoe manambady izy aby tsy vogno tsara be anambady zegny saignanao. Mikiminanjy fô. De tonga ko amizay izy lasa tsy managna le toe-tsaina anambady. Mila vogno amin'ny raha jiaby maloha saignanao io, zay vao mety. Raha vao ny saignanao tsy vogno amboatranao amina fiainana, maro raha mikoronta. Zay koa le ilagna le antsoina hoe tanjatsaina. Mila managna tanjatsaina anao na viavy na lehilahy.
La manana tanjatsaigna. Anao nga amizao mijereva anao Facebook maregny, mahita raha hafahafa fo, mahita raha mampatahotra fo, miaratsy ary voasoratra agnaty baiboly zany. Ararao tozy ny andro azo anao vantsoa, fa magnino ny zao fiainan'izao? Anao tsy afaka agnaovany mihitsy hoe tsy marigny fa andao mba ataontsika mihatsara. Raha ambony tany eto zany miaratsy, vaovao manetra, mampikoapo, ka raha tsy vitanao amboarina segninao, tsy voagnamboatranao, dia anao le agnisan'ny sahiragniny izy ty eto. Tsy atsika ny nampasarotro izy teo fa efa sarotro. Misy vidéo kely zay publieko nombaly, sarina zaza voateraka. Dia fa nanino le infirmier mihitsy, nataony nikipily tamin'ny tagnany zaza itao lastika le amina gant re. Dia izy lasagna lavidavitra igny vao navela amizay tagny moa ninjalahy ide marary. Dia nazoko révélation izy vao tonga ambony tany eto zany anao efa raha maneko koa raha mitsenanao eto. Ary zaza voateraka tsy mitomagny tsy hongindra sazy. Tsy maintsy mitomagny anao vao bienvenue eketo, miorakoroka amizay olo bravo bravo. Nagnino nitomagny. Tsara nahita olo voateraka faly dolo, nitomagny pela ity zazy tiky. Bienvenue ambony tany. Neny sasany amizio ngalanjare serenga potserigna helmino. Dia taitry satria fiainana aketo gidragidra. Io mety olo tsetreretinao mahavita magnano raha tsy manjary aminao. Io mety misy zavatra tegna tsetreretinao hoe miova tampoka. Jerevy moa nanomboka Covid-19. Misy nagnampoana igny marao. Tadidiko zay tamin'izay zay nandeha nagnano évangélisation tavarabaritra tagny. Nandeha contre boly. Tagny zay mode ny confinement. Niala hely n'igny antsika tratrina cyclone. Nisy nagnampo cyclone igny. Anao tsara netretra andeha herigny hividy tôle, hividy ciment, hividy fer, tsy maintsy namorogna budget tampoka teo raha tsy netreretinao. Ohatran'izany ny fiaina. Ka raha tsy manana toe-tsaigna vogna hiatrika an'izany ianao, dia tegna milaza aminao fa lasa sahiragna. Anao zany vao keka iandro dia fa miomagna iaona amina surprise. Dia fa aza taitry. Kalma anao fa tsy taitaitry hoe ahoana ndraiky ty niany, aiza ty niany. Toe-tsaigna mila amboarigny atao matanjaka. Amen. Dia zay voalazan'ny baiboly hoe miovaozy izy amin'ny fanavaozana ny saina. Izy antsoin'ny baiboly teny frantsay hoe renouvellement de l'intelligence. Atsika izy zany fa intelligent. Matoanao magnatao akanjo io fa tsy mibolaka intelligent anao. Matoanao mbola mavita hoe ahandro hanina za fa tsy maintsy lagny fogna anao letry mandraigny. Fa ozy anao ahandro hanina za, hitsimpombary za, andre trafo za, intelligent anao zay. Fa igny intelligence nao igny mila renouveler, avozy. Tanao zao anao izy koa nianatra tamin'ny université tamin'ny taogna 2000. Amin'ny andro ake fa tsy raha nianaranao tagny intsony raha iainanao. Anao zao tsy haiko hoe niaigny tamin'ny taogna 2003, 2002. Efa tsy karanjany intsony zao 2006. Donc zany isanandro anao mila mijery, mila mieritreritra hoe 2026 ane iandro to e. Ino zany raha tokony ataoko. Fa tsy mila taitaitra satria mety aregny vaovao ratsy ianao. Dia fa kalma fo. Aza magneky tahirin'olo. Tsaroko zay tanisy fotoagna nandeha namonjy favoazana dia ozy ary anao karaha tsy mitomagny. Tomagny ao zany ary. Alako izy ke zay vo. Za saiko tomagny aby niaha. Aro, tadi forcé ndraiky za olo magnino za tsy mitomagny. Salay. Nambanao ty amavitra amin'izany miaha. Karazan-dara hita amin'ny fiainana. Aza magneky taiterin'olo anao. Aloko tsy mitomagny aza mitomagny. Izy io koa misy fotoagna izy misy mifaninana zany mihitsy anao amizio e. Iya
mivolagna le tamponinareo ojerevo. Pardon zagare. Aza magneky teterin'olona misy zao ohatra olo hoe agnatsovana anao hoe problème dia anao tady paralyseny miaraka aminanjy koa dia izy koa fa hitanao tady tsy ho zakazakanao fa tantarananjy tapao agny regnao anao mahazo azy souffle regny antsoviny ndraiky fa aza avela ampidipidiran'olo fakofakondraha jiaby io fonao fa magnova fisainana izy io lasa miova saigninao vakeo verinao fa zay mihitsy le fiainana dia aveo a toizantsika sa mahita vahaolana fa tsy mahita olana karakory koa zegny pastera anao zany anao mandeha io a na itenenan'olo zavatra karakory anao satro be karakory manganaiza magnandry mila mahita vahaolana anao fa tsy mahita olana fa ny akamaroantsika moa koa ohatra hoe ty le ola mbola mahita olana hafa koa anao agnatin'izy ty eto fa raha mba hitanao hoe ty le olana ndana mba hitondrasy vahaolana ino solution ndesinao fa io ary le izy sasany ary natramin'olo maty mbola mitany hoe inona fa ty tsara raha vajary atsanga ny dizivakiko mbola mitaniany ndraiky hoe inona fa tsy io io tsy mivakilao amina raha marobe hoe alahelon'olo nagnino raha misy agnatina olana izy mbola mahita olana hafa koa betsaka amintsika ohatran'izany ohatra hoe nisy fianakaviagna zay zao a ozy mba deso ambavaka pastera zay fa manana olana ampiditra zaza miandratra dia mivavaka ho anjare za dia mba nanontaniako ndraiky koa le araiky karakory fa ohatran'izao kay zareo ampiditra zaza mianatra ny olana araiky zareo vady koa tsy mifampivola mitady olana agnatina ola dia oza tamin'jareo vaha maloha raiky to zay vao mivaha iraiky ro akory ataonao anao olo manambady manana problème kivady mihitsy le tsy volagnanao jusqu'aiza zany la machine nefa izy magnany rehefa en cohésion tsara ny mpivady tahinjagnahary raha jiaby atao misy raha tsy ampoizinao milatsaka ho azy voavahary voavaty voavahary ka fadio ny mitondra olana agnatina ola fa raha mba mahita olana anao ndana mitondra vahaola tahiny tompo antsika jiaby zany raha tokony ataonao io manomboky ny any sasany ohatra hoe hitan'le zaza ohatra hoe vakivava olona makivavan-jazy ndraiky tadiaviny fa tsy tondry zazy a l'hôpitaly hitan-draha zay fa mandeha be misaigné be ohatra mandeha raha izovana makivavy zazy dia mampagnino anao zany ohatra hoe mba nataonao aloha ny azonao natao nitondra vahaolana anao fa tsy nitady problème hafa ndraiky hoe irovina nde domonigny valibalagna atao fitsaram-bahoaka olana mbola tadiavagna olana koa jereo moa regny nendray misy an'izany amin'ny arabe igny misy tomobily mifandona dia nendray le tsy zavatra grave be fa le araiky mihitsy tsy magneky satria nidomina dia ino ny zava-misy miteraka problème amin'olo meky ambadika micrée embouteillage satria nitondrasagna olana le ola fa tsy mba nivahagna hoe ndao tsika alaka sisiny ery dia mahasatro ny anao matetiky zany anao agnatina olana tsy vahaolana andesinao fa mitady olana ndraiky sasany ohatra zao amina resaka hoe tsy fisim-bola dia iny raha fa mivolaniky aminao e azo mbola videgno za bisikilety azon-draha koa bisikilety nefidy raha mbo fimboany elmi magnano double amlikofo ndraikindraiky fa vao misy problème dia aherigna akagny ndraiky za mako zagny ty volagna migny za tamin'izigny fa naremako raha satry volagnandraha e anao za magnano ndraika volagna anao montsomontsoko anao vaky tondra olaka agnaty ola
dia betsika amintsika mpivavaka ry karan'izany. Atsika ndraiky raha hivavaka magnano marigna tsy giagia Andriamanitro raha magnano atsika amin'ny vavaka fa itoetsaintsika ny ola toetsaigna misintogna asa, toetsaigna misintogna vady le tegna izy, toetsaigna misintogna vola, toetsaigna misintogna fandrosoana, tsy haiko ino daholo raha tadiavinao, toetsaigna. Koa tsy anagnanao zay toetsaigna zay tsy mandeha io tsy mipasy, tsy mipaozy tanora, mahita vahaolagna fa tsy olana. Ny olo manana toetsaina miavaka revagna tsy mifantoka amina sakana fa mitady lalagna andresena, tsy mifantoka amina sakana fa maro amintsika reo mifantoka amina sakana. Zany pasteur tsy vitany hoe nisy rano na vola tsy amenay hoe karaha zay le vola nisy tany zay vidinay tambany vola fa nambidy ry koa karaha zay wow ay pasteur anao fa ola mbola mitady olagna koa ta iny tompo anao donc zany manomboka zao izy koa misy olagna ino raha tokony jery valavalaky vaola i mety marary satria mety mandefitry le vaola marary efa zegny le fiainana. I mety tegna mahamegnatra satria tegna maniry tena be anao agnatin'le resaka regninao marary le izy igny nefa matonao zay miaigna zavatra marary tefegnanao zay tadio zany satria anao mety tady angetsangetsa, tady rearea, tady seho milay dia tratrana zavatra marary ary tsy ampoizinao manao marary anay tefegnanao zay. Dia agnatin'igny fanefegna igny mba mitoditodia kely sao dia misy principe tsy arahanao koa amina fiainana par rapport amin'ny raha jiaby nampianarana anao tampiangona sy ny fahamarinana mba fantanao hatramin'izay sao dia misy principe tsy arahanao koa agnatinao le tefegna igny zany mivolagna dao le raha jiaby zay. Dia raha anao tsy mbola miova am'izigny miheriny koa igny magnaraka ary izy miheriny avake mararirary le te koa satria ny tanjon'le fiainana tegna le anefy anao indrindra amin'ny fiaragna amin'Andriamanitra, anefy anao tonga anao tegna mitolefika magneky karaha ataontsika mbola kely ny dole dembany zasa tsy dembany dia mila mivolagna le ambaliky hoe dembany zay vao avelanao dia karaha zay zany Andriamanitra izy dembany dia anao le tsy indreny ambany akao amin'ny situationnao io, tsy haiko situation arabola sa tokantragno sa fahasalamagna sa arakasa ao izy mandigny anao hivolagna zay dembany sa tsy dembany izy. Sasany namba fanombo mafy mbola miavogna fo tsy mety hivolagna mihitsy hoe dembany sasany na dia fa tratrana regniny zao hoe Andriamanitra izy manefy ananjio. Raha anao tsy magneky tefen'Andriamanitra maro raha mikorontana amin'ny fiainanao ary agnisan'ny fomba fanefen'Andriamanitra zay nasainy volagniny tamin'ny Romanina 12 nivakitsika teo hoe miova fanavaozana ny saina. Za zao agnisan'ny toetsaiko taloha hoe zany manasa vilia zany tsy asan-dalahy be tamin'ny mbola kely zany raha tagnaty lohako nanomboka am'izay zay rehefa andeha hagnano formation pasteur. Iny formation pasteur na voalohany manasa vilia zalaho zaka le mbô izy to mbola agnatin'ny école biblique ty anao zany zao kofa tsy faly tamin'izay anao fa ny désert edy tsy efako raha karaha ty ary imagine mbola misy 5 taogno 8 taogno vita 5 taogno évangéliste hono anao tapitra 8 taogno zay anao vao pasteur fa saigna nasa lasety gidragidra zika zany io nasaigna nasa lasety tsaroko tamin'izany ny namanay jiaby nisoragna pasteur za hono zany évangéliste zany dia tamin'ny javeriko zany hoe grade zegny le hoe pasteur évangéliste ka izany le évangéliste tegna le hoe mpamory fanahin'olo maro zany nisoragna évangéliste zegny karaha tsy nazavazava hoditra tsara be
olo jiaby za pasteur ategna fô za ategna fô de velatsika tegna zay mitsy volako hoe antegna zao evangeliste njare zegny fô za igny baka za igny malamalahelo ely tsy fantako le izy ary matetika anao baka dalan'le fanefegna io karaha tsy tompony tegna anao karaha tsy hainao mihitsy marigny na hoe tegna za mihitsy zegny farany tegna tsy reveny olo reto raha anao tsy magneky tefena tsy miôva toe-tsaignao za zao tsy problème aminahy mihitsy satria taty afara za mbona eno kay hatramindry benihina kay zany évangéliste benihina karaha nigny zao évangéliste zay taty afara anao mafantatra an'izany ary zay le hoe ringana ny oloko io zany ny fiainanao zany nino titranao tsy io mamaritra ananjy fa toe-tsaigninao tadidio zany nino titre hoe za général ino za tsy haiko président za tsy haiko ino ingénieur za olo nianatra be avaram-pianarana za manamboninahitra sy ny sisa mila manana toe-tsaigna tsara raha vao tsara toe-tsaigna anao na mba ambony be karakory anao miaigny milamigny fo raha vao tsara toe-tsaigna anao na de mataoko hoe mipetraka renao ny toe-tsaignao mametraka hoe za miaigny normaly tsy manana olana de anao amin'io ary tsy manana adina aminjovona aminjovona itoe-tsaigna ratsy io mahatonga ny olo mifampigafy itoe-tsaigna ratsy io mahatonga ny olo mifamono itoe-tsaigna ratsy io mahatonga olo tsy mifampatokotsolo ary zay ny mahatonga le hoe ifaragna zao tontolo zao amaragna ananjy ty ka atsika samby atsika fogna ia satria atsika meky alohan-jagnahary meky alohan'ny tompony ny sasany zany tsy te hiresaka fa tsy zavatra mandratra fon'olo zany fo raha mateny koragna matoa izy tendratra fonao io fiteny doko malaky fonao io zay dikany ny sasany zany tsy miresaka fa tsy zavatra andeha agnaratsiratsina anao fogna mba tonga anao tsy ho tian'ny fiarahamonina igny ane ratsy fagnahy igny ane zao igny ane te igny ane ry mba tonga anao tsisy olo ty hitandrigna anao tsony zany fa zay olo mahita anao karaha tiagna mela mosogna dao andeha hifamono azonao ve le izy de zay zavatra zay revagna izy ka mba miparitaka magneraka an'izao tontolo zao miparitaka andragnonareo koa maloha zany tegna voalohany indrindra mahafinaritra hoe ndôtsika akato mba agnova toe-tsaigna mitondra vahaolagna fa tsy olagna amen de aveo koa mba managna le toe-tsaigna mba managna vina mazava managna vina mazava andekeza anao io agnino anao io managna vina mazava mba ino zao mba vina anao amin'ny fiaina mba ino tsaro koa tamin'ny maternelle nisy zaza zay nagnontaniagna ino raha mba ataonao ko maventy agnano makoye aozy ro izy avy te iraha zegny marigny tamin'izany zay mbola kely izy mba nagnontaniagna namegna micro agnino anao agnano makoye sambolo zany amin'ny vina ananjy donc mila mba managna vina mazava ohatra hoe mba managna tanjogno zany ianao hoe mba misy projet zany mba misy projet amina fiainana mba managna projet za io mba andeha hagnano rakaran'ry hagnano rakaran'ty za io mba andeha ry za io hanangan-tragno amen za io mba andeha agnoragna tokantragno milamina amizay za io mba hiaigna agnaty fahamasina za io mba hanagna fiainam-bavaka mafonja amizay za io mba hanapa-kevitra agnano batisa za io tsy haiko inona ny anao managna vina mazava mba ino vinanao io aza mbola faritagna amizay zavatra hita masony any aza faritagna amin'ny rampelan-tagnany hoe efa misy million sa misy dollara sa misy ino fa apetrao agnaty loha maloha vina maloha apetraka
ny olo agnano tragno ino amboariny voalohany plan malo ary izy am'izao fa misy plan 4D 3D tonga de karaha misy olo mihitsy agnatin'ny tragno fa misy tomobily eky vina zao regny karazana imagination ary mbola miverigna fogna am'le hoe finoana raha tsy zany zany ianao miaigna ambony ty tany ty tsy ho velogno ela zany ianao satria ozy ny baiboly ny oloko marina velogny finoana tafiditra agnatin'izany finoana zany ny vina afaka melinanao ny vinanao afaka melinanao somantsara mba mila managna anao vina mazava donc zany raha voafantatra anao tanjognanao aza magneky izy koa tsy tanteraky igny aza magneky zay le tsy de mba tsara ohatra hoe nanomboka zavatra de tsy vita hatramin'ny farany mijanogno taky na nangana activité de take fô rava ho azy aza ataon'izany nenao fa aza magneky zay vinanao ndeso ambavaka ary raha vao manomboka tanteraky izy aza mamotsotra mihitsy mety miatikady ianao fandana fô alefasy fô za zao karaha ataon'le radio tsika radio masoandro gasy maro ny raha aretiko amiziko fa io za tsy avelako fa mandeha fo hitanity tsara mbola hainao zany mety ho lasa tena zavatra maventy be zany ray andro agny zavatra goava fa ny lalagna nandalovanao tagnaty zany tsy tretinao mihitsy ahoana zay mba nofonofoko ndraiky andro agny amin'ny méga église ry mipetrapetraka dolo ino caméra jiaby sy ny sisa place dolo raha jiaby micro tsy adigno ny plein temps tsy tonga de fa petrapetraka zany mba vinako ndray andro amen de anao koa zany ino mba vinanao ino le mba sarisarinao agnaty saigninao koa de i zavatra io mataovy raha tsara mataovy raha ampandroso mataovy raha mba tena olovan'ny taranaka amen managna vina de aveo a mila vonona hianatra mandrakariva mianatra za efa miteny anao fogna ko mandeha amin'ny Ziona to za mianatra olo mandeha ampianaragna anao na lakray tsy indesina tsisy ardoise tsisy cahier tsisy stylo tsy de tsara loatra zany le tsy zatra mianatra na managna fitadidina karakory anao tsy afaka tadidy raha jiaby nikoragnintsika takizy satria ono ozy ny manampahaizagna anankiray nandiniky ny olona ony afaka adiny raiky ianony zavatra anankiray 50% n'igny zavatra igny efa tsy tadidiny tsyo donc zany raha mitombo mety 0% nefa rany de zay le mba ilagna manoratra na Andriamanitra rehefa gnisy Zagnahary nahary lanitra sy ny tany manoratra ho velarina ony ny boky quand on parle de livre il y a toujours un écrivain fa tsisy hoe livre ho sokafagna fotsiny ny boky rehetra nisy nanoratra Andriamanitra mpanoratra ka anao zanak'Andriamanitra amen mila mba mizatra manoratra afatra ho antsika jiaby zegny efa mba tonga eto Ziona mba zay zany mba bie fidiragna aketo tondra cahier stylo anao andraisanao note zay avantage ho anao ihany aveo mila vonona hianatra zany hoe mila mahafantatra ianao fa tsy misy olona mahalala ny zavatra rehetra zay ataova agnaty loha tsisy olo tapahaizagna zany eto na za hitanareo mbola mitandregny olo tandregny za rehefa misy olo vovetivety zao za nikoragna tamina tangalamena be tanàgna aketo de nikoragna za moa za ray aman-dreny za fantanao haiko anao zany pasteur David ahola wa za fa faly va marano zany io zany ampitandregny anao mivolan-drano za ray aman-dreny fô mbo magnatoro zay kely fafantatra tsara o zinga izy koa letry fa ela zinga nisy olo mikoragna karaha ataonao io mety mbo finiova zinga hitamatavy to io za taminany tsy hitamatavy fogna zao fô eran'izao tontolo zao iaho zinga de nitohizany eran'izao tontolo zao arake efa teny eto zao zany de teny avy amina olobe
dia mba nanontany anazy karakory le ohatran'izao karakory dia nazavainy antsipiriany izy koa maro koa ozy inga taminah olo magnontany karan'izany tsy lan'olo mangatsika ozy donc zany mila magnontany ianao mila vonina hianatra fa tsy hoe efa tapaezaka za efa mahalala an'izao mafantatra andry fa misy fotoana anao mila vonina hianatra mandrakariva amen fa resako anao keto foagna zany na za hitanareo za mbola mianatra ary fianarana ataoko vita raiky magnano raiky koa za vita raiky mianatra raiky koa mila mianatra raha maromaro anao mila ampy fahalalana satria ny fiainana miovaova ny fiainana miasarotro dia mila vonona amin'izay zavatra zay koa ny kapasité ny toe-tsainao amen avy eo mila manana toe-tsaina mandray andraikitra mandray andraikitra ohatra amin'ny lalana mba anao hitanao misy vato be mitsikalagna eo nefa raha io azonao mba ahilikinao fa tsy hoe zay tsaraka izy volaniko takeny magnofa tragno izy may ampoly alony maizigna eo ampazava anazy misy olo manana toe-tsaina ohatran'izany hatramina robinet io robinet izy migny nampiasa ananjy simba agnatsovan'ny tompotragno allô simba robinet toe-tsaina raha vo miovanao miova i fiainanao io toe-tsaininao zao ipozinao ke samy mijery poziny toe-tsaininao io raha avy tagnaty saininao tako io hoe karakaran'izao za rivariva karakaran'izao za ampiangonana tsy nampimaso anao nalakanita amin'ny armoirina rito efa nieritreretinao hoe araiky roy araiky ty toe-tsaina hitanao reflete izy amin'ny fiainanao dia zay zavatra zay tokony ho hita misehatra maro amin'ny raha jiaby ataonao tokony ho hitanao fa olo niova tamin'ny fanavaozana ny fisainana donc mila mba mandray andraikitra tsy mpagnometsiny olona fa misy fotoana anao mba mandray ny part de responsabilité nao ty kosa tena responsabilité ko teboka magnaraka mahay mife fihetsem-po io koa mba problematsika io tsy haitsika mife fihetsem-potsika ary olo am'izao tiany mitantara raha hafahafa aminao tiany mitantara raha hafahafa ohatra raha mampalahelo be mampitetomagny be ka raha mampatahotra ka tiany mitantara ny aminao anao na dia fahitany nagnanakory mbola ampiany fo nefa le olo fa mangorohoro fa efa tadi désamorce mbola dodofany fogna koa izy monkany tsy nampoizigny monko latsika ndraiky tafitragno karan'izagny hoany dia avy take nisy raha karaha niazakazaka be zany antroka lavagny tretinao mijaly raha tsy ampagnahy lazy raha fantany efa atoragna anao mbola alefany fo dia igny nefa le olo tegna tsy foenao tantininare zegny hony izy tsy haiko izovy izy tsy foenao mihitsy lefa izy fitadiagaly fofokaikinao zay le volako take hoe hitanareo za izy koa fa latsinay andro mba samy mangaligalaky koaika anazy aza mifampitondratondrata tako adraba alao modeso andro talata satria igny latsinay igny vo miaraka midemary daholo raha jiaby anao izy koa te hita fiainanao midemary asiva atmosfera tsara magnodidina ananjy lasy edy fa raha anao zany latsinay zany niady mivady anao hoan'le manambady miriatra dy hatramin'olo agnatitry vola aminao tavela mandraka zany fa mbo tahiazy be zany ny akao nefa anao misy raha ifaigna misivy anao tsy tonga saigna mihitsy raha za efa mifady ihany anao fa misy principe tsy arahinao ambadika koa zay le mivolagno take koa misy olana jerevo kely migny ny tegnanao so dia misy principe tsy amin'ny plasiny endana ataovy malaky mila mahay mife fihetsem-po aza velanjaka aminao ny fatezerany aza velanjaka aminao ny tahotra
aza velanjaka aminao ny fialonana. Fa maro amintsika reo rehefa tezitra, magnano vignira masoandro. Tramina lika tokotany ake ngalany amafa. Rehetra satria izy le alika fisafosafony araiky. Domainy ah. Ohatra misy raha manakatsakatra amin'ny sezabory re dakany. Tsy voafehiny le fihetseham-po. Ary koa nene namba amin'ny raha tsara, misy amintsika tsy mahavoafehy fihetseham-po amin'ny raha tsara. Misy olo marigny zany ny afam-panadinana izy ndraiky taditsitry voalohany. Afaka ozy. Siny tagnaty lohany tao izy tsy afako. Izy tsy afaka moa tagnaty lohanao tao. Jevanao sektora. Inona ny antony tsy mahay mifehy fihetseham-po. Misy raha ry avana tokony ampitomagny fa kemitsy tegna misy hoe za tsy mitomagny. Aza vela fehezina alahelo anao. Zahoana ataon'olo zay. Zavatra tsy mitomagny marika za. Sy amin'ny toko boka daranao zigny tsy mitomagny mitsy ne lao zigny ahy. Zaho zay ialanao. Ino zao tsy mitomagny. Androke izy volimoeza. Satria ingazy mbola voniditra vitare fa ndriatany ananjy. Salati boza. Déjà toka tela mtaliale zaranao zigny karaha tsy likatroka mitsy. Tohizo zany enao. Zaly maromba tokony fampitao ba. Teboka manaraka manana faharetana. Mila manam-pahareta. Koa olana amintsika tsy manam-pahareta. Fiainana ry avagno zany tsisy raha moramora zany, tsisy raha moramora zany fiainana. Sarotro daholo miasa anao, sarotro miasa zay. Matoy izy mora mikolavaka anao zay. Fa raha tegna miasa anao, miasa zany tsy mora. Anao miasa zany misy patron, misy chef, misy lehibe. Tsisy raha mora zany. Fa ny toe-tsainao ataovy mifagnaraka amizio. Inona raha takina asa araka dia ataovy araka zay. Ino raha takina lehibe, ndana ataovy. Ino raha takina sefo, ndana ataovy. Ara-dalàna. Fa aza maika hoe tsy maintsy zao za, ndrendray raha saigna ataonao tsy ataonao andavanandro, nefa anao te hisondrotra karama. Te hisondrotra grady. Te azo salaire ambony, nefa na ny minimum des choses takigny taminao ara. Tsy vitanao. Donc manana faharetana. Misy zavatra tsy mitranga roa taogno, tsy mitranga enim-bola, mety mitranga 5 taogno. Karaha tsy manam-paharetana anao, maro raha tsy tranga. Mba imaginenareo moa revagna fa Isaia naminany hoe hoavo izy Emmanuel. Misy silofo izy tsimoka amin'ny fokony Jesse. Tamizay Isaia naminany tsy haiko 750 ans. 50 taogno n'igny faminanina igny zay vao bevoky Marie. Teraky Jesoa. Imaginenao zany zay. Nini Isaia. Mety raha dalain'olona aby Isaia io. Zao vile ho teraky igny. Karakory tsara be mabevoka ananjy Isaia o. Ty Isaia zany le mpaminany naminany hoe misy viavy virgine teraka nananaka ny virgine nananana mety valbalan'olo tomaty loby nga andalana akeo. Ka io zany revagna raha maregny raha volagnin'olo magnandregny antegna koa tsy ny volagnintegna afody fogna vava. Anao tsy nivolagna ananjy kindraky mavignitra. Samby dia fodiko fo. Naminano ny riano. Tsiry zao. Inona ny antony? Antegna nianatra école biblique na fantatra tsara fa ny faminaniny Isaia neka 750 ans après zay vao bevoky Marie. Alevolevono raha karaha. Donc zany ale mangina. Ale mangina.
inoanao le izy tsara, tsy inonao le izy avy leo agny, tsara fa minaninanao igny. Ninazy, aza atao mampiasa loha. Mahatonga antsika mbola miasa loha amin'ny raha marobe, mbola toe-tsaina foana koa izy. Ndana lanio amin'ny fiainanao angovonao. Aza lanigna mitsoetsoeka amin'ny raha ataon'olona. Anio amin'ny fiainanao angovonao. Akory mba ampibontsiny poketra io. Zany raha tokony ampiasa lohanao zany. Satria ahoana ndraiky déclaration Facebook ako i. Dia zany raha mampiasa lohanao fa tsy goteny zanaka anao andeha hianatra. Madame igny anga tia TikTok e. Nefa fantragnon'olo amin'io tsy voahefanao. Olo tia TikTok ndraiky raha mampiasa lohany. Toe-tsaina dolo. Teneniny makaikinao aloha sady adigna toe-tsaina dolo zany hoe. Miasa loha amin'olo ndraiky izy fa tsy miasa loha amin'ny fiainany. Mba imagine moa zany hoe tapitra hainao daholo fiainan'olo jiaby depoko. Mahazo poketra raiky amin'izany ianao. Hoe andeha bazary kely anao dia ahoana mahafantatra fiainan'olo jiaby depo. Io mijanona anao mpivarotra poketra. Amianjare raiky anao vao megna kilo. Or nefa tsika ohatrany fiera amin'ny raha karan'izagny, hainao daholo ny ry. Fantanao zegny takato. Dia hitanao zany zao ilera le laninao mitakoritsikoritsik'io. Koa mbola laninao mitandregny business. Niova edy raha mombanao. Atsika misy mavita mandeha mandany vola, mividy lasopy, mividy composé. Za nga miantoka zia, andeha hiketriny olo fo io. Izy olo miantoka zi fikitregna le. Fa moka revagna mba hoe i-proposer business na misy discussion d'affaires na hoe resaka raha tsara hoe za miantoko zany hoan'izy. Ditreto zany raha andanianao vola. Investissement-nao zany aiza? Amina kitriny olo investissement-nao. Pause izy avy andragno mipause anao hoeza. Mahita katipaka ananjy izy manakanga tikitika. Anao misy raha igny agny e. Nefa indeha hoeza investissement ananjy pause jiaby niala andragno nagnozitra ino jiaby. Mbola lanina frena tikitika koa. Tikitika ivy take taloha tao lany essence. Zay investissement. Dia mivavaka amin'izay hony fady andigna hony mbo azo vazaha hony. Fady andigna zany hony mba hoisy mba zany capacité artiste magnano combien mihitsy. Ndesina mbavaka hony mba hoisy lalahy zay hony dia za mba vinisy nagnontaniako karazany akatsako za tsisy le tiana ao zay. Non ndraiky ao za robo. Ditriritsy akato tsisy le bo ikely areva zala zany. Anare lehilahy tsy manambady re. Da iny tompony nare toe-tsaina. Mbola maro be raha tiako volagnina aketo flera tsika efa tapitra. Efa tapitra ny lera. Amarana ko azy a mila mino anao fa afaka mitombo. Mila inonao fa afaka mitombo anao. Afaka mitombo ifidiram-bolanao io. Afaka mitombo fiainanao. Afaka mitombo fanagnanao raha. Afaka mitombo fahaizanao. Mila mino anao fa afaka mitombo. Fiainam-bavakanao io afaka mitombo io. Ara-pananao io afaka mitombo io. Mila mino. Io zany tsy voatery efa hitanao ale izy fa ndanina tomboy agnatinao koa. Nao mila manana le vina hoe za teo karandry. Dia mino amin'izay koa anao fa afaka mitombo hoary. Amen. Amen. Zany hoe aza manaiky voafetra. Aza manaiky feran'olona amina ravitra anankiray. Agnatsika ao revagna misy raha marobe zay mbola tsy navoaka atsika. Misy marobe. Ndray andro zany nagnontaniana mpanao gazety. Anao ty zany pasteur firy kaskety. Ao zany. Anao karaha zao. Dia za taminazy. Tadidinao za nisy fagnoarana nataon'i Jesosy.
nizara voa, nizara talenta. Ny mpanankarena nizara talenta. Misy namiany 5, misy namiany 3, misy namiany 1. Io za le raiky volagninao zegny za mbola voa raiky zegny. Mbola tsy ampy 5 aby zanao fa gaga. Zany possible zany agnatinao ke zao misy talenta maro be. Fa tsy ampiasainao le izy. Everinao fa miasa amin'olo fogna talentanao. Everinao fa otsako magnino fogna talentanao. Za zao mahita ny naka to mbola maro tena international mihitsy. Zany le raha hitako akato. Zany moa zegny tetekeke bo. Zay zavatra tsy hitanao boka tsy voaka amin'ny fiainanao. Mila hitanao avy agnatinao koa hoe tu vas où comme ça. Andeha hoaiza moa nareo. Ohatranao zao manambady, mba dinidinio tsy moramora nareo miaraka amin'ny lalagna igny, hoaiza moa nareo io. Le hoaiza aketo tsy hoe andeha hody Tanamboasenky. Andeha hody arô. Hoe hoaiza nareo. Mba karakory ho avy nareo io. Mba agnanakory fiainanareo roa ho an'izay manambady. Ndosinao aiza zanak'olo io agogna. Agnanakory anareo madamo. Zay zavatra zay apetrao mandrakariva. Mino fa afaka mitombo. Afaka mitombo. Vakio Baiboly fa kely ozy ny andohana. Lehibe ny fiafara. Atsika ke zao tsika misy hoe olo maventy avy zaza daholo atsika io. Avy zaza. Tadidiko tamin'ny mbola vao nanokatra n'ity asa ty, tamin'izany antegna mbola le eritrerony le mafana fo be. De ambanimbany zalahy. Anao neny zandriny indrindra eto e. Rignao ifonao marary be. Anao neny zandriny indrindra eto e. Leo za tamin'izare hoe anareo zany nare zoky reo avy zandry daholo nareo za fomba mipetra tsara. Mba atoroanay ny tokony ataonay. Fa ndraindray tsika zany vao mahita olo inférieur atsika dia andeha agnapepo zifo ndraiky agnaty lohantsika. Fa tsy mba agnatoro anazy ny tokony ataony hoe karakory anao tamin'ny taognonazy io. Karakory anao tamin'ny anao niaigna zavatra niaignany io. Karakory anao asaonazy. Karaha zegny. Dia anao zany mila mino fa afaka mitombo. Anao zay koa maro ny tombo. Misy fotoagna angery avy agnatsika mila mahay misaotra an'Andriamanitra. Mety misy fotoagna anao mihinagna sakafo tsara no haninao hatramin'izay. Mba misaora an'Andriamanitra. Tegna za zay mbo mihinagna raha to. Mba isaora an'Andriamanitra. Tsy voatery atao tegna regnin'olo ambadika koa. Fa anao sy Andriamanitra. Raha hitan'Andriamanitra anao mba reconnaissant amin'igny zavatra zay lazainao fa petite chose igny. Ahita grande chose ianao avy eo. Fa nendray tsika iregny atsika le mety ninviten'olona, tsy haiko namen'olona zavatra, na mba nataon'olona an'izao, tsy haiko nomen'olona opportunité sahala am'izao, tsy zavatra mipase ho azy regny fa avelan'Andriamanitra isay passé aminao. Afaka nalefa nytantany hafa tagny igny fa nagnino tonga taminao. Indana mba reconnaissant, misaotra an'Andriamanitra. Zay mahatonga ny fisaorany lazainy Baiboly hoe vavahady. Io zany raha farany akaiky an'Andriamanitra. Mitady olo isaotra ananjy izy isan'andro isan'andro. Mitady olo mba hankasitraka ananjy izy. Fa ny ankamaroan'olo mitady ananjy, olo andeha hibebaka, olo andeha hifona. Zany avy nagnano raha diso, avy nagnano raha tsy nety. Zany fogna tonga aminanjy mibebaka, mifona. Amin'Andriamanitra fitiavagna ananjy izy mandray foana, satria tsy avy hitady olo marina koa izy fa nimpanota. Nefa tegna tian'Andriamanitra mihoatra lavitra noho izany raha sady miaigna agnaty fahamasinana ianao no mahay mankasitraka anazy amin'izay zavatra mitranga aminao. Ozy hoe zay fatra-pitady ahy dia ahita. Ary tsy vitan'izany revagna fozy hoe midira ozy amin'ny vavahady amin'ny fisaorana. Vavatamiagna an'Andriamanitra zany ny fisaorana. Misokatra anao zany zay ny vavahady rehefa anao misaotra. Vao anao miteny hoe merci bon Dieu. Igny fotsiny dia efa mangoraka Andriamanitra reconnaissant zanako ty. Nandeha ny voyage ianao tonga soamantsara, misaora an'Andriamanitra. Zany rehetrarehetra zany efa fitombogna daholo. Zanakanao raha mbola izy kely io tsisy raha agnanovany merci anao zay.
fa rehefa manomboka lehibe io manomboka merci maman, merci papa, falebiazana ny fahaiza misaotra, fitombona ny fahaiza misaotra, fa tsy hoe avendragnana. Mahaiza misaotra, mahaiza mankasitraka foana, misaotra ho an-tena. Ohatranao zao tonga hariva zao andro misaotra Andriamanitra ny tantagnanao journée-na. Misaotra tompo hoe namenao sakafo za. Betsaka ne olona rehefa tsy misakafo hoe. Fa anao mbola misakafo tsara, misaotra n'Andriamanitra. Zany rehetrarehetra zany endrika fitombona daholo. Dia zavatra zay ianaro isan'andro dia ataovy toe-tsaina hoe afaka mitombo za. Mbola afaka mitombo anao madamo. Afaka mitombo io olona akaikinao io. Tsy manaiky hoe voafetra amin'ny lasa. Ndraiky atsikira vao nisy hereratsika tamin'ny lasa te hijanona akagny atsika. Azonao ono nagnanaovagny rétroviseur kely tsy natao hifantohana loatra akagny. Fa pare-brise ny tômôbily natao maventy be. Diky zany ho avy banjiny. Fa raha anao zany rehefa ka magneky sakana ny lasanao, tavelany e. Tsisy raha mandroso eo. Ary ny olo voasaka ny lasany dia tsy izy fa iry mpanamelo-tena. Mpanamelo-tena. Itreto a, matonao zay nisy erreur nataonao fa meloko anao zay. Tsy mila volagnina eky zay. Ary indrindra anao tompony, aza mivolagna anjany eky. Raha hafa eky koragna. Fa tsy anao fa nomby mavigny meloko eky zay nge. Nefa anao mbola mahitsy. Zay mahatonga ny Baiboly koa mivolagna hoe aza mahatsiaro ny lasa ozy na misaina ny taloha fa indro anao zava-baovao Jehova. Mila mahita anao fa ho isy zava-baovao hitranga aminao. Mila mahita anao fa ho isy zavatra tsara foana ho avy akeo. Atsika rehefa agnatsino ny herintsika na nitanjaka atsika zany na ohatran'izao atsika, na ohatran'io anao, nampatonga anao viavy be io, lehilahy be io, tsisy effort be anao viteza io, fa Andriamanitra tambadika. Dia matokisany io Andriamanitra tambadika io amin'ny raha jiaby, amin'izay nofonofinao. Misy amin'ny zavatra nitranga amin'ny fiainanao reo raha tsy nofonofisinao akory. Fa ndana mba ampio nofinofy fa iotra lavitra ny zavatra isy. Anao tsy nagnonofinofi raha nitranga reo. Ary nampianariko zay nisy fotoana zany nampianatra tao amin'ny école des solutions hoe le monde de succès c'est le monde du revers. Ny tontolon'ny fahombiazana, ny tontolona mpagnonofinofi tsara. Miainga amina nofinofy io. Moa zany mba magnofinofy zara nga ho ngeza, zara nga tsy maintsy grand, zara nga tsy maintsy mahaya, zara nga tsy maintsy mahavita, zara nga tsy maintsy mijoro a. Na misy tonga ary teneno zara nga tsy maintsy ela velona. Tsy zany atsika ndraikindraiky koa fa vao mahita toe-pahasalamanao anaretsy iny aza miady efa tsotry zay koa efa tian'ny farahana ny tableau latsy. Dia jere moa ny olo mpagnano an'iregny moa vao me faible, vao me marary, vao me tratrina olona satria izy ihany no miteny an'izy. Ya, nare mifankatiavo fo. Efa tsotry zay efa tianao hifaragna zany le tableau. Aza atao karan'izany. Hoe ela velogno za hoe. Dia ataovy regny nitadinginao matetitetika zany anao mivolagna ananjy hoe ela velogno za. Za tsy maty bonheur. Za tsara fiafara. Za mandresy. Za lohany fa tsy rambony. Za tahin'Andriamanitra. Za omban'Andriamanitra. Mila ataonao regny ny tegnanao déclaration karan'izay. Ataovy regniny. Tsy zay ko tsy ataonao regniny tsisy olo hivolagna zay. Indry hivolagna anao ianao mandresy, ianao tahina, za edy olo mivolagna zay. Fa tonga andragnonao agny anao raha hafa raha regninao. Ay ny tompony anao. Dia ndana teneno amin'ny tegnanao. Sy miady sasy zay mirovaly. Sy misaraky sasy. Dra mipaliosy. Teneninao mihitsy hoe tsy maintsy vita io zavatra ataonay io. Tahin'Andriamanitra tokantragnonay.
ataovy regniny tadigninao. Sasany manko magnano zegny zay ataony mifony iny fo, zarivanao tsisy raha miova. Amin'ny fa mitsoetsoeka ile. Atenina azo tomobily igny hoe. Fa ataovy raha zakany finoana moa raha volagniny. Misy amintsika boko mivolagna raha tsy zakany finoana. Izy zany mivolagna ty azo volamena nefa volafotsy le zakany finoana. Izy mivolagna tompo, aoka mba hazo fiara nefa mbola jogy 50 agnaty lohany akao. Ataovy raha zakany finoanao. Dia ozy ny Baiboly ny oloko marina velony finoana. Mamokatra zany finoana io satria anao mihitsy efa resy lahatra aranao mahitanao fitonga rohony nefa anao mbola keto. Tsy angely finoana. Efa hitanao sahabo hoe iry anao. Zay le hoe mino fa afaka mitombo. Afaka mitombo i kapital ampiasainao io. Afaka mitombo i fidiram-bolanao io. Afaka mitombo i varotra ataonao io. Mino fa afaka mitombo. Anao le mitantagna ananjy ny tombo, lasa viavy be, fa hoanitra kelikely. Ke magnino izy tsy tombo. Olona mitombo, afaka mampitombo. Amen. Dindanina mino, fa mbola afaka mandeha lavidavitry noho io anao. Ataovy zegny fiainanao. Zalo dia mahita an'izany Ziona ty mbola andeha lavitra ny ty. Misy an'olona 70 taona. Zana tsy haiko na 4 taona fa fisorako n'Andriamanitra bevata hoe mba fikaran'izao tsika. Araverigna aminazy rery voninahitra. Dia ndanako anao mba mahita raha karan'izegny fa tsy dany rasy anareo fiainako togna. Danangebakebaka. Aza atao zany. Aza atao regniny tadigninao zany le raha hafahafa karan'igny. Ary indrindra ny mpivady aza mba mifagnabaty io. Ohatranao zany zao magnabaty ramosely. Anao tsetika raha mba ilagna anao, lagnarany lala talandao fa. Zany ndraiky raha mba ataonao regniny. Dia ndraindray koa misy lehilahy koa mpagnambanimbany viavy be tsisy hevitra. Karaha fototra kondro. Taranika fô karaha ino hoe. Viavy mametra be to. Zala tsara nahita viavy litaire karierika koatrany Marie Virgine. Tankoatran'izay nisy lalahy fogna tankilany teo. Dia zay zavatra zay mba hajanona amin'izay le fitenenana zavatra négatif. Ny anarantsika tamin'ny alahady igny anjay natadidy leso. Izy koa misy zavatra négatif, ino randesika keo? Positif, zay anao vao mahita vokatra. Fa raha négatif, hitondrasanao négatif. Positif ndraiky izy mipoaka. Azonareo izy. Donc zany ezaho foana raha mahitanao hoe tabataba be ao antegna mangy. Réflexe izy kezany tadideo. Hitanao hoe malahelo be olo akeo, dia anao ndraiky le mba mpagnome courage. Anao mba mpagnome courage. Fa zay magnano karaha le élève kotaria Valpension tamin'izay zay nianatra magnano délivrance. Dia nasiako mamandray olona zany zareo. Dia izy nasiako nandray olona io ny tantarany madama raha mampalahelo zany izy. Kay le raha nitantarany madama hita aminanjy raha mahazo ananjy koa. Dia tapitry fitantarany raha dia mahery zareo raha vavy karaha nio ampisina mahazolo tonga. Zalako vavy mo za tamin'azy. Zany o zareo navalolatsy. Tamin'izay zany mbola magnano fianarana dia magnano pratika. Tsisy olo mahay izy boko tsy mianatra. Dia manomboka zany ianao, ary olo tsy hanana responsabilité zany ny olo raha tsy omegna andraikitra. Dia ny pratikin-jare tamin'izany asaigna mandray olo. Dia ny tantara zegny araiky vavy, za tsy amiany vola. Za zegny aloha magnatrika ke fogna satria mijery zegny anao hoe miobserve hoe mpianatra anao dia mijery daroka zany dia sirina ozy araiky vitako daroka koa. Le tegna sy zaka koa natosika anazy tatany zao dia nahidy ny tragno. Mitovy amin'ny raha iaignany zany le raha tantareny olo aminao.
dia gaga ianao. Fa misy araiky zay ndraiky nandroaka devoly, matetiky boka devoly io izy vavanao tony miziroziry be magnataka. Eo izy. Miala e. Sady magnano marche arrière izy io. Mialala hoe izy. Sady hitsangana antsika. Agnontania mbola le olona akaikinao hoe vogno agnova fisainana amizay ve hoe nao io. Miankina amin'ny fisainanao hoe ny zavatra rehetra. Zay tsy sainanao tsy mitranga. Ivavaka arsika. Misotranao zay Andriamanitra fitiavana. Mankasitraka eram-po, eran-tsaina, mbola ahafahanay nandre an'izany lesona zany. Inoko tompo ao fa anangana olo maro zany lesona zany. Agnova fijerin'olo maro zany lesona zany, ary tahina manokana ny sofina zay mandre, ny maso zay nahita, nizanizana natrika teto androany Andriamanitra oka iova ny fomba fisainany. Any amin'ny andraikitra isan-karazany zay sahany any iova ny fomba fisainany, ary oka koa tompo iova ny fomba fijeriny, ary iavaka izy amin'ny fisainana. Ianao tompo le niteny hoe avako ny manompo azy sy ny tsy manompo ahy. Oka tompo malala manomboka androany, iavaka amin'ny fomba fisainana zay, ary mba iavaka fiainana. Mitsodrano za ahita vokatra amizay ianao, ahita fiovana goavana amizay ianao agnaty tokantranonao, ahita fitahina tsy ampoizina ianao amin'ny arabolanao, ahita faombiazana ianao amizay rehetra ataon'ny tagnanao, ary oka le Andriamanitra ny fahasoavana ameno anao naizanaiza aleanao. Raha miatrikady ianao amizao ora itenenako zao, ny herin'ny fahasoavana ny agnamora ny lalanao io. Oka mba ampahita fitianao Andriamanitra, amenao mihoatra no zay iriny fonao ny Andriamanitra, amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotra tompo. Anao fisavabava ny fiainako, anao zavaba. Sady anomana fanatitsika tompo, tahina manokana ny fanatitra androany, tahina zay rehetra mamafy eto androany, tahina re tanana manome reny, ho tahina koa tompo zay manohana anay any amin'ny internet, any amin'ny radio, any amin'ny TikTok sy YouTube any, ho tahina manokana tompo zay rehetra namafy teto androany, amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy vitako ny miay, tonga dia tantatsika ny fanaty. Ianao, tsy vitako ny miay, ratseo ianao, Jesosy. Anao zava-baovao tompo ny fiainako. Anao zava-baovao ny fiainako, anao zava-baovao ny fiainako, Jesosy. Tompo mivavaka zay amin'ny hariva ity, mametraka ampelantananao ny fiainana tsiraikiraiky reto raialy eto. Mivavaka koa zay ho an'ny tanànan'ny Tomasina zay misy fahoriana amin'ireo zay maitrano. Anao Jehovandriamanitra hita manokana ny fiainany tsiraikiraiky, amerina milony ny fiainan'ireo zanak'olombelona ireo ianao. Tahi manokana tompo ty tanànan'ny Tomasina ity mba andry filaminana, mba ho feno fiadanana, mba tsy ho hisy ny loza tompo, tsy ho hisy ny sampona, hoentiny ambavaka zany amin'ny hariva ity.
amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amin'ny anaran'i Jesosy no andravana izay karazana fanany loza be. Izay mety ho endrika fanany sampona foananay amin'ny anaran'i Jesosy tsy mahazo manjaka amin'ny tanànan'i Tomasy. Mivavaka koa izay Tompo ny amin'ny zanak'Andriamanitra tsirara hiavitra ankanavaka. Na miaraka mivavaka aminay na tsy miaraka mivavaka aminay. Tahi Tompo izy regny mba hijoro mandra-piavinao amin'ny raony lanitra. Tsy adinonay Jesosy mivavaka ho an'i Davila izay andeha hagnano finaly amin'ny asa botsy ho avy zao. Rakofanay amin'ny ranao Jesosy ny fiainan'igny zanakanay igny. Ary ninona planin'ny Satana foananay amin'ny anaran'i Jesosy zany. Ianao Tompo ampiavaka azy, ampandresy azy. Ary tononay Tompo fa olohany izy amin'ny anara maherin'i Jesosy. Voata Tompo izay rehetra tonga teto ary mankasitraka anao zay. Dia ho farananay Tompo fotoana amin'ilay vavaka nampianarinao manao hoe rainao izay ny an-danitra. Mamasina ny anaranao, tonga neny fanjakanao, atao aneny sitraponao, ny tian-tany tahaka ny any an-danitra. Omeo anay anio izay anasaza ho anay, ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloko taminay. Ary aza mitondranay eo amin'ny fakapanahy, fa manafahanay amin'ny ratsy. Anao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Dia ho an'izay andeha Tananarivo zany avy eo mba mijanona kely tsika mba misy koragna hely. Ho an'izay ekipa hoe mba andeha agnotrona ny Davilagny Tananarivo zany ka eo anao mijanona kely 10 minitra fotsiny mba misy consigne kely megnatsika. Tenenina akaikinao hoe manaraka atsika ny fahasoavana. Be blessed. Tainy Tompo daholo tsika jiaby.